tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Voice of Rwanda. Uyu mwanya nje uri kwasuza nitwa Shimwe Pediti nk'uko bisanzwe. Uyu munsi twari twakoze ikintu ya mbere nyine tuza guhagaramo gato bitewe n'impamvu zitandukanye. Uyu mwanya rero twongeye kugaruka mu buryo twe twatangije bwo kujya tuganira kuba biri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane twibanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho. Ubwa mbere nk'uko bisanzwe nari ndi kumwe na Alan Inkotanyi, niwe twe twabanye. Inkotanyi muhaye ikaze kuri Voice of Rwanda, suza kunza Voice of Rwanda nyuma y'igihe kirekire. Turakoze cyane. Meze neza? Yego. Mu ngingo nshaka uyu munsi tuganiraho ni Wijyana mu ngingo ahubwo wowe umeze, turambaza uko meze, nawe banza umbwire uko umeze. Nanjye meze neza, cyari igihe kinini cyari gishize tudafaraga. Ingingo ugiye kunjyanamo kubanza ari akasamutwe da. Bitewe n'uburemere zifite nyise nkibaguzwa navuze nanjye ukomerewe, niyo mpamvu gusa ariko njye meze neza. Ndashima Imana. Ntacyo ngaho kibaguze unjyaneyo da. Okay, mu ngingo nshaka tuganiraho ni ingingo eshatu gusa, n'indi ngingo ishobora kuza wenda mu buryo bwihariye. Ingingo ya mbere, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyine habagenda avuga ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko twebwe dukunda kugaruka kuri mutwe twaje intwaro wa AFC M23. Yego. Mu minsi yasize turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari byinshi byagiye biba, nagira ngo wenda byo tubanze tubinyuremo gake n'ibindi biri kugenda bisohoka muri kino cyumweru. Ingingo ya mbere nashaka tuganiraho yari ingingo habayeho ibiganiro nyuma yaho intambara ikongera igatutuma muri burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize M23 yari yagiye Doha muri Qatar ihurayo n'intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kugirana ibiganiro kugira ngo irantambara iri muri burasirazuba ihagarare. Yego. Mu biganiro bagiranye nyuma yaho hatangiye kuba imirwano mu mijyi ya za Goma. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni ugutaha kw'ingabo kwa SADC baciye mu Rwanda. Yo ni ibiri kuvugwa, ntabwo turabona nimba guverinoma y'u Rwanda yarabyemeje ko bazahanyura. SADC icyo twabonye nuko yavuze ko nyine bazataha banyuze ku butaka. Nibyo M23 ishinja SADC, ibyo byatumye babacyura gitaraganya ko mbere bavugaga ko bazabanza gusana cya kibuga kinini cya Goma akaba aricyo bazakoresha bataha. None ingingo ya gatatu ni ibyabaye byasohotse mu ijoro ryazaga kuri uno munsi wa gatatu, kuki MONUSCO yarekuye FARDC na FDLR abasirikare bagera kuri 800. Ibyo M23 yashinjaga MONUSCO, gusa MONUSCO ikaba yasohoye itangazo ibitero twatsi. Izo ni ingingo eshatu nshaka ko tuganiraho byimbitse. Yego. Dutangiriye ku ngingo ya mbere, kuki ibiganiro byabereye Doha bitatumye Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ingabo zayo zifasha zimo za Wazalendo, FDLR na FARDC batihanganye ngo bategereze ibisubizo byavuye mu nama y'Doha bakagaba ibitero shuma mu mujyi wa Goma. Hangaha naribazaga ni kugabira ibitero ninde bifitemo inyungu. Kubajije impamvu batigeze bihangana hanyuma kugira ngo barebe ko haboneka agahenge. Yego. Erega icya mbere si n'ubwa mbere, wenda na benshi bakunda kubigarukaho abantu batandukanye. Amahoro yego ubundi abonwa n'uyashaka. Arayaharanira, arayarwanira, yamenera amaraso. Yego. Ubwo nshatse ngo aremera akabura n'ubuzima, akavuga ati aho kugira ngo ngumeho mbona abanjye bahungabana bapfa, reka mfe ariko babeho. Yego. Ibyo byabayeho, dufite ingero kuri ku ngabo zabo ari za RPA Inkotanyi. Yego. Hanyuma rero ubanza ukibaza ngo ari nabyo dukunda kuvuga, uhuza abantu bashaka guhura. Yego. Bigeze Tshisekedi babwira yuko akeneye
guhura na M23 ngo baganire bashake amahoro muri aka gace karimo kugaragaramo intambara by'umwihariko mu karere ko muri aka karere cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bitegurwa yaba ari SADC yahuye na EAC yaba ari kujya na Qatar nibashaka ngira ngo bajye n'ahandi hatari aho ngaho, ariko byose biza ari ugukorera hejuru ya zeru, ari ugukorera ubusa, mu gihe leta ya Kinshasa ubwayo itagaragaza yuko ikeneye ituze amahoro muri kariya gace. Ushobora guhita wibaza uti se ushatse kuvuga yuko ariyo irimo guteza umutekano muke? Nifite igisubizo cyo kugira ngo umutekano hari uboneke. Urumva? Kubera yuko uyu munsi n'ibigisubizo bivuga ngo bakeneye ko bahura na M23 bakaganira. Bo bakavuga ngo twe ntabwo dushobora kujya imbere y'ibyo bipupe ngo tuganire. Bashaka kugira ngo Nuza Tshisekedi ibyo bivuga ashaka kugira ngo agaragaze yuko yakaba yicarana na leta y'u Rwanda bakaganira ku cyazana umutekano hariya. Muri make ashaka kugira ngo agaragaze yuko bari sibo barimo gukora, ahubwo barimo arakora leta y'u Rwanda nyuma ya M23. Yego, ko n'inyamakuru byinshi byo muri Kongo niko byandika bivuga. Yego, mbega akaba ari hahera avuga ngo bira ni ibipupe, twebwe ntabwo twagana n'ibipupe, dukeneye kuganira n'abantu nyabo. Mu gihe rero kibona yuko ikibazo kitakemuka yicaye na M23, mu gihe kibona yuko ikibazo atarimo kurwana M23 arimo kurwana leta y'u Rwanda, urumva umutekano ntabwo uzaboneka muri kariya gace. Igihe cyose leta ya Kinshasa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atazemera kumanuka ngo aganire na M23, n'ubundi yazajya kumeza afatwa utundi duce, bakomeza abaturage bapfe, ibikorwa remezo byangirike, amahanga asabura imitungo yabo yitwarire. Rero impamvu nyamukuru ya biriya byose warimo kuvuga ngo kubera iki batemeye ngo aboneka agahenge, ntabwo bari wazarendo ntabwo bari kubyemera, cyangwa se FARDC ntabwo bari kubyemera. Ntabwo bari kubyemera. Ikindi tuze kureba neza, ubanze urebe ngo ese Kongo niyo ifite imbaraga mu kwemera yuko hatabaho ibiganiro amahoro naboneke? Ibyo nabyo tubanze tubirebeho. Ubwo nitujya kubirebaho turibuze gukura amaso kuri Kongo, amaso yuko ari abiri tuyerekeze mu gihugu cy'Ububirigi. Yego, tuyerekeze mu bwami bw'Ububirigi, tubanze turebe ibitekerezo by'Ababirigi kuri Kongo ni ibihe. Ni uko haboneka amahoro, haboneka ituze, ni uko haboneka umunezero n'ibyishimo. Ese ni uko haboneka mu baturage yuko amahoro yabonetse, ituze rikaboneka? Ibyo bintu umva Ababirigi bikeneye. Uraza ngo uvuze icy'Ababirigi, ukivuze n'iby'Ababirigi, hari inkuru nasomaga y'amaguru cyo muri Kongo cya mediacongo.net. Ambasaderi w'Ububirigi yagiye gusura abasirikare bari ku rugamba, babwira ko nyine bari inyuma. Nabibonye. Ubwo babibonye manshi. Nabibonye video, nabibonye kuri Twitter y'ibicaracara ajya kubasura. Hanyuma icyo kita kikwereka ko uyu munsi wa none ngira ngo ni muri Bibiliya, sinibuka umugabo wabivuze, sinibuka umurongo n'igice, ariko ibyavuzwe ndabyibuka. Yavuze ngo singe uriho, ahubwo ngo ni Kristo uri muri njyewe. Uwo ni uwitwa Paulo, wahoze witwa Sawuli ngiramo. Uwo mugabo ngo ajya gukunda kurwanya ubwoko bw'Uwiteka, ariko igihe kimwe ngo umwuka w'Imana, niba ari umucyo w'Imana uza kumumurikira, ngo hanyuma arahinduka, mu bikorwa arahinduka, no mu mitekerereze arahinduka, no mu mikorere arahinduka. Abantu baratangara cyane, ati Sawuli wicaga ubwoko bw'Imana ni burimo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana? Arangira avuga ati nimutuze, nimugende gake, ibyo mwibeshye, yaba ari ingenere ko nirimo kubica, sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njye murimo gukora. Yego, nta muntu reka mubwize ukuri, si Kongo, si leta ya Kinshasa irimo gukora, ahubwo n'Ababirigi muri Tshisekedi barimo kumukoresha. Kumubwira bati wowe kubera yuko ariko ibyo ntabwo bagomba kwivugaho, baratekereza bati hari ahantu hari ubutunzi, hari ubutunzi n'igihe cyose tugomba gusahura tubinyuje mu macakubiri, mu kurema amacakubiri. Urumva cyane ko hariyo FDLR,
tutari bujye gutoza ngo tubigishe ngo ingengabitekerezo ngo ya jenoside ngo kwica abantu, ibyo ntabwo bitoza. Ni abarimu bagiye kwifashisha bo batoza iki abakongomani bakire mu bikorwa, urumva? Yego. Ibyo niyo mpamvu bemereye ko FDLR yambuka igahunga batayambuye imbunda, kandi mu mategeko y'ubuhunzi y'umusirikare ahunze umwambura iki intwaro, bo barabareka bambukana iki intwaro. Ubwo rero barimo barakoresha ba bantu bahaye ikaze kugira ngo batoze abakongomani nabo bisubiranemo, mu gihe bisubiranyemo baba barimo gusahura iki iyo mitungo. Niyo mpamvu ibiganiro byose birimo kubaho, ariko ukabona ugategereza yuko bibuze gutanga umusaruro ugaheba. Icyo ni igisubizo cy'icyo kibazo cyawe warumbajije. Okay, nimba nabyumvishe neza, muri make guverinoma yo Kongo kujya mu biganiro muri Qatar nk'uko twagiye tubona ibinyamakuru byo muri Kongo byandika, za Jeune Afrique n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, ni uguhatirizwa muri make kugira ngo yemere kujya. Ntabwo ari uguhatirizwa kuko babyanze ntacyo babatwara. Ahubwo ni nka kwa kundi umukobwa yifotoreza muri kaburimbo, mu kanya akifotoreza mu mazi, ubundi akongera akifotoreza ku biryo. Yego. Ako yahinduye ahantu hatandukanye. Okay. Ubu rero baba bajya gufata amafoto ahantu hatandukanye, ariko nibura bundi mu itangazamakuru tuvuga ko n'amafoto avuga. Yego. Ariko bakajya gufata n'amafoto atandukanye ko atafite n'icyo avuga, kubera ko bajya muri Kongo, bagiye Tanzania, bagiye Rwanda, imiryango yaravuye itandukanye. Ubwo ndashaka kuvuga SADC na EAC, bagiye Katari. Tubona amafoto se tukanayifashisha tukanabavuga n'amavideo. Niwe se kirenze iki ngiki, si cyo ngiki, si uwo musaruro uvamo. Ibindi bikurikiyeho si biba byanditswe ku mpapuro, hako bidashyirwa mu ngiro. Buriya mu kiganiro cyacu gitaha nshaka ko twazakora impamvu nyakuri Ububiligi bwakunze kuba buri inyuma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tuzabigarukaho, ariko n'uri nari nabikomojeho. Impamvu nyakuri ni ukugira ngo babone uburyo kibasahura. Nubize yuko n'ubundi nuza yabo nuza umurongo bagendaga mu bukoroni byari divide and rule. Bateranye, batandukanye, bateza umwiryane. Numara kubateza umwiryane usahure wigendere. Yego. Kubera ko uyu munsi nge nawe niba turi inshuti, ariko tukaba dufite ubutunzi. Yego. Washaka kudutwara ubutunzi yabanza akaduteranya. Yego. None ubwo ndakeka icya mbere rwose ni icyo ngicyo pe. Ingingo ya mbere ndakeka isobanutse neza. Ingingo ya kabiri